murahezagiwe cyane. Mumebarikiwa sana. Malaika agende Maria aravuga ngo, malaika alipotembelea Maria akasema, avuga ngo maramse Maria, eti nakusalimu Maria, giri ubuntu, unajaliwa neema. igituma bandise verset biblique y'ahantu yamuramukije. Sababu gani walisema mstari wa Biblia ya nafasi ambapo alimsalimu? Ni kubera ko yaragiriwe ubuntu. Ni kwa sababu alikuwa amejaliwa neema. Ni bande bari ngaha bizera ko bagiriwe ubuntu? Ni wanani wako hapa wanaamini kama wamejaliwa neema? Ibitabo byose bizokwandikwa mu nyuma by'amagariyo kukwandika kuko abagiriwe ubuntu bategerezwa kwandika. Vitabu vyote vitaandikwa nyuma, wanapaswa kukuandika kwa maana kila ambaye anajaliwa neema anaandikwa. Alors, ndizera ko tuza kugira umwanya mwiza w'ijambo. Ninaamini kwamba tutakuwa na muda mzuri wa neno. Kandi tutagwezagirwa mu ijambo. Tena tutabarikiwa katika neno. Ego mu gitondo cha kare twabatije abantu 31. Asubuhi mapema tulibatiza watu 31. Ayo makofi sio makofi ya wenye walisikia. Turashima Imana kubw'ubuzima bw'ababatijwe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya waliobatizwa. Bamwe bari batakijwe bari muri Islam, abandi bari mu byaha ariko no munsi bakijwe. Wamoja walikuwa mkiislamu, wengine walikuwa kwenye dhambi, lakini siku ya leo wamebatizwa. Turashima Imana kubwanyu. Tunashukuru Mungu kwa ajili yenu. Ndabaravye ndabona abantu bagiye kuzura muhemu yera mu kanya kare. Ninapowatizama ninaona watu wanaenda kujaa Roho Mtakatifu kwa muda kidogo. Bishimira kwitanga kwa Lydia na Monia nibo babaye hafi cyane. Tunashukuru kujitoa kwa Lydia na Monia, walikuwa karibu nao sana. Nigituma twabaretse ngo babe hafi. Na sababu gani tuliwaacha wawe karibu nao? Twagomba yuko ababatijwe bamenye yuko ababatijwe ngaha baca binjira mu bikorwa byoroshye. Tulitawajue wale ambao walibatizwa kama wanaobatizwa hapa wanapita naingia kwenye huduma kiurahisi. So namwe turabiteguriye mu misiri imbere. Sasa nanyi pia tunawasubiria kwa siku za mbele. Muzana abantu benshi kuri Kristo. Munaleta watu wengi zaidi ndani ya Kristo Yesu. Mugira gujo akavuga, "Kenai?" Nafanya hivi nasema. Hallelujah. Amen. 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 So you can choose. Urashobora gutora. Mpere mu jambo cyangwa muri prophet. Nianzie kuneno au nianzie mu nabii? Okay, nabumvise ni jambo duhera. Tunaanzia mneno. Okay, you know ijambo niryo profesi rusange. Neno ndio unabii wa watu kwa pamoja. Ngango duhere muri profesi ya twese amachembandanya muri prophetic time. Ninataka tuanzie kunabii wa sote alafu niingie katika muda wa unabii. Tusimunezero kana. Nina furaha tena. Nigeze guhagarara ngaha muri prophetic. Niliwahi kusimama hapa kiunabii. Ndavuga ngo ndabona Claire. Nikasema naona Claire yuko Burundi. Niko navuze? Ndivyo nilivyosema. Ni bande babonye ko profesi yamaze kuba accomplished. Ni wanani wanaona kama unabii tayari umetimia? Makofi mengi zaidi nikimpokea binti wangu, makofi mengi zaidi. My daughter.